mwongeye kwirwa nshuti bakunzi ba radio Imanzi 105 n'igice kimwe FM. Uyu ni wa mwanya udasanzwe, umwanya mwe mutegereje muri benshi, aho muri kano kanya turi mu kiganiro Nezerwa. Kiganiro Nezerwa rero kibageraho buri munsi kuva kwa mbere kugera kwa gatanu, kuva ku isaha 7 kugera ku isaha 8. Uyu munsi itariki 10 ukwezi n'ukwa mbere, umwaka n'umwaka mushyashya. Turakera umwaka mushyashya ko turi mu mwaka w'ibihumbi 2025. Uyu munsi rero nkuko mwabiraritswe cyangwa se twagiye tubamenyesha hirya no hino hagiye hatandukanye, uyu munsi haraza kuza Golden Quiz Live igice cya 6, aho abantu bari buze guhatana bakabasha kuba babona ibihembo bigiye bitandukanye. Ngiye murimo kumva ni Ishimwe Eric Expert, ariko ntago ndigiye nyine ndi kumwe n'umuvandimwe Ishimwe Josue Maripas. Maripas mezute? Ndashima Yahwe. Ndashima Yahwe, umeze neza. Ndashima pe. Urashima Yahwe. Witeguye gute uno munsi? Ni sawa kuko ndabona abantu biteguye bameze neza, biteguye gusubiza neza no gutsinda. Uyu munsi rero turaba turimo turumvikana ku 105 igice kimwe FM, ariko turaba tunumvikana kuri BVN Studio Best Voice Network. Iyo ni radio Gare Bishenyi. Turi kuri YouTube channel ya radio Imanzi, tukaba turi no kuri YouTube channel ya Home Golden White TV. Ubu ngubu tayari wajyaho ukadusangaho, ubundi ukareba abantu batatu bagiye guhatana mu mwanya ndibuze kuza kwakira. Muri pasa wabonye ute? Bariteguye na abasore rwose bafite imbaraga. Numvise biragorana kubona uwa mbere. Wumvishe biri bugorane kubona uwa mbere, biragoranye rero. Muri kano kanya rero tugiye kubakira, ariko turaba turi kumwe na Home Golden White. Home Golden White ifite ibikoresho bigiye bitandukanye by'isuku. Ubishaka wese rero yagana Home Golden White, kandi bakaba bafitiye n'amasomo y'igihe gitoya ashobora kuba yagufasha mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Maripas, Home Golden White iraduherekeza kandi ukabona ibintu bishijeho kuba byagenda neza. Birushaho kugenda neza kuko hari amasomo atandukanye agufasha mu iterambere, by'umwihariko y'amasomo ajyanye no kwiga gukora amasabune ay'ubwoko bwose. Ubwo ni sabuni isukika ndetse ni sabuni ikomeye, kwiga gukora amavuta yo kwisiga mu buryo bwari bwo bwose, kandi ukamenya ibigize amavuta ugomba kwisiga n'imimerere y'uko yagakwiye kuba ameze. Abazi by'ikoranabuhanga rero naho wiga kwiga soft yibanze by'umwihariko muri mudasobwa nka Microsoft Word, Excel, PowerPoint ndetse n'izindi. Nabwiye ko mu ntangiriro y'umwaka tugiye gutangira n'amasomo ajyanye no kwiga gutunganya ama video ndetse n'ibindi byose. Ishusho nziza y'urubogobogo uribona uyu munsi ni intangiriro yabyo. Ubwo rero si nibyo gusa kuko bakwigisha gukora amarangi. Bakwigisha gukora amarange, kuyavanga ndetse no kuyatsa. Nago turi butinde ko turi buze kuza kubabwira ibintu byinshi bya Home Golden White, ariko reka dushimire cyane cyane abantu bari mu kudufasha kugira ngo bigende neza. Turashimira Jimmy Muhire urimo kudufasha ku ikoranabuhanga, nawe nubwo mutamureba ariko buriya nawe arimo kudufasha cyane. Turashimira cyane kandi God nawe habarimo ibyo arimo gutunganya kugira ngo kubugenzuzi. Turashimira rero studio bita Okero Image barimo kudufasha kugira ngo tuzabona amafoto meza cyane mu minsi iri imbere ukuntu byari bimeze muri studio. Kandi nanone turashimira Radio Imanzi yaduhaye n'umwanya kugira ngo tubashe kuba twakora Golden Quiz Live, kugira ngo abantu babashe kuba baza guhatana, ibintu biraza kuba bimeze neza. Namwe muri kutureba live turabashimira cyane. Rero turimo turareba cyane abashyitsi nibo muri mu muragenda mubona, kandi abashyitsi biteguye mu kanya bagiye guhatana. Turaza kureba uwa mbere ninde, uwa kabiri ninde, uwa gatatu ninde. Reka duhere ku musore mureba cyane mwiza cyane urimo kugenda mwenyura, wafashe nimero 1, atangire atwibwira, ubundi atubwire nuko yiteguye kuza guhatana. Murakoze cyane, twamunezero kandi amahoro. Urongeye usubiremo mu kanya nagushyize mu gikari. Murakoze, nitwa Munezero Jean d'Amour. Mu rugo ni mu karere ka Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda, birumvikana mu murenge wa Mamba. D'Amour Igisagara mu murenge wa Mamba. Yego, nagize amahirwe yo gukora Golden Quiz, hanyuma nkaba nageze kuri final stage, niko navuga guhatana kuri finale. Witeguye ute? Nditeguye, ndi ready, nta kibazo na kimwe, nditeguye. Urumva uri buze kuza kuba uwa mbere cyane? Iruhande rwawe rero nawe hari nawe ndamwita kari umusore, niyegereze mikoro kugira ngo nawe abashe kuba yatwibwira, atubwire naho aturutse ndetse no kwiteguye. Murakoze, nitwa Kwizera Eliezer,
nkaba ngeze ahangaha nturutse Nyagatare ariko mu rugo ni hariya mu karere ka Rulindo nsuhuza n'abantu bose banteze amatwi kano kanya. Okay, urakoze cyane Eliezer. Iruhande rwe rero murahabona umukobwa akaba ari umukobwa mubona ko nawe yuje ubwenge n'ubuhanga budasanzwe, nawe natangira twibwira nahaturutse nuko yiteguye muri kano kanya kuba yaza guhatana nawe. Murakoze, nitwa Mutuyimana Clementine. Nanjye nkaba nishimiye umunsi nari ngutegereje cyane. Nkaba nturutse mu karere ka Gasabo, umurenge wa Ndera, ahazwi nk'Igasogi. Ubu niho nje nturuka. Nanjye nkaba nje guhatanira ibihembo. Murakoze cyane. Nimujya kuvuga mujye mwegera mikoro mwumve yuko mushize amanga rwose. Nta mpamvu yo kugira ubwoba. Buriya rero nta kizamini kiba gitoya. Murimo kubona ibikoresho bigiye bitandukanye, murimo murabona telefone, murimo murabona ibikoresho by'amasabune, murimo murabona uburyo kibimeze neza. Ubu ngubu tayari tukaba murimo kubona no kuri affiche muhabona ko ari Golden Quiz season ya 6, akaba abantu bari buze guhatana ari abantu batatu maze kumva. Harimo Damuru Gisagara, hakabamo Eliezer waturutse Nyagatare, hakabamo na Clementine waturutse Igasogi. Mari Pasi urabona ko biteguye neza kandi mukanya bari buhatane ubundi bakarushanwa ko cyane rwose bariteguye, buri wese ari kuvuga ngo ninjye wa mbere. Ubwo turi buze kureba uwa mbere koko, kandi twakwishimira ko mwese koko muba ba mbere, muri n'abambere kuko mwatoranijwe mu ba mbere. Ubwo rero turabishimiye muri studio kandi twizeye ko muri byishimiye namwe amanota muyakorere. Abadukurikiye rero mwese turagira ngo tubagezeho uko umukino umeze rero twateguye ibibazo 15, buri muntu ari buze kuza gusubiza ibibazo 5. Biragenda gute rero? Ibibazo byose bigiye bifite kuva kuri nimero 1 kugera kuri nimero 15. Buri muntu wese afite nimero kugeza ubu ngubu. Damuru niwe nimero 1, Eliezer akaba nimero ya 2, Clementine akaba nimero ya 3. Buri wese rero aragihitamo nimero y'ikibazo ashaka gusubiza, ubundi icyo kibazo kibe kivuye mu bibazo byabazwaga. Buri wese rero bibuze kuza kwihitiramo ibibazo. Mari Pasi urumva yuko nta nibo bari bwigire uruhare mu kwihitiramo ibibazo. Ni uburyo bwo kwirinda ko umuntu ashobora kuvuga ati ngiye mwambarije ubwoko bw'ibibazo wenda bukomeye, wenda undi wenda niko bimeze. Nuba wahisemo ubwo ni igeno ry'impano cyangwa ni igeno ry'amahirwe yawe. Niko rero wari gutegeka ikibazo nicyo gikomeye, ubwo nyine nturi bugitsinda. Ariko ntekereza ko mwese muri tayari, nibyo bibazo twagiye tubona murabitsinda. Ibibazo rero uko navugaga ni ibibazo 15, buri wese ari buze kuba afite ikibazo. Yebwo ni ibibazo 5, buri kibazo cyaba gifite amanota 2 cyangwa se ashobora no kuba yagiraho inota 1. Mari Pasi uraza kuza kudufasha cyane, ugende ubaha amanota, nanjye ndagenda mbabaza. Ariko nizere yuko mwiteguye kandi mumeze neza. Damuru umeze neza? Ndi tayari cyane, meze neza. Uri tayari, umeze neza. Eliezer nawe umeze neza? 5 kuri 5 nditeguye. 5 kuri 5. Clementine nawe umeze neza? Umeze neza. Ariko rero ndabona urimo kugenda wishyiramo isoni. Mutinyuke mwumve ko ari nko mu rugo. Muriteguye cyane rero. Ubwo ngubwo rero mu kanya turaje gatoya tuze tubabaza ibibazo. Reka tubanze twumve ubutumwa bwiza cyane bwa Home Golden White, ubundi tugaruke mu kanya. Home Golden White, iri ni rya shuri ryabaye ikimenya bose mu gutanga ubumenyi bufite ireme kandi mu gihe gito. Ese wifuza kumenya gukoresha mudasobwa, kudekarara serivisi zitandukanye nk'iz'Irembo, Rwanda Revenue Authority ndetse n'izindi? Igisubizo nta kindi, gana Home Golden White, tugufitiye abarimu b'inzobere bakugeza ku nzozi zawe. Namwe mwifuza kumenya gukora, kuvanga ndetse no gutera amarangi y'amoko yose, yaba y'amazi, amavuta n'asigwa ku mamodoka, nimutugane tubigisha gukora amavuta yo kwisiga y'amoko yose. Namwe mwifuza kumenya gukora amasabune y'amoko yose, yaba asukika, liquid soap, ayifu, powder soap, nakomeye, solid soap ndetse na shampoo, nimutugane, amarembo arakinguye. Akarusho kandi abiga gukora amasabune mwigira ku ruganda, mukarusho
mukarushaho gukarishya ubumenyi. Namwe rero mwifuza gutangira business zanyu, tubigisha tukanabahugura uburyo watangira business iciriritse kandi ku gishoro gito cyane, nawe ugatangira gukirigita ifaranga. Kubifuza kutugana mwadusanga aho dukorera mu karere ka Kamonyi ahazwi nko ku Masuka. Mwanaduhamagara kuri 0788 191 854 0 cyangwa 0798 22 8. Wow, Home Garden White ubaye igisubizo ku Banyarwanda. ngiye kubaha ikaze kandi nanone mu kiganiro nezerwa uyu munsi akaba ari ikiganiro kidasanzwe. Abatumirwa bose bariteguye kandi bagiye bahatanira ibihembo bigiye bitandukanye. Mu kanya turaza kuza kubabwira ibihembo bagiye batsindira umwe kuri umwe bitewe n'ibyo yasaruye. Buri wese araza kuza kuronka ibihembo bingana n'amanota yagize, niko nkunda kuvuga. Urumva yuko rero buri wese agiye guhatana kandi mwabyumvishe ko bari bameze neza. Maripasi wumvaga ko bari bameze neza cyane, baniteguye biteguye. Ariko urimo kuvuga neza, ijwi ryawe rwose riraza neza Maripasi. Ni byiza. Okay, reka dutangire rero n'abatumirwa bagiye batandukanye cyangwa se abaje guhatana muri Golden Quiz igice cya 6. Turaza kuza guhera kuri nimero ya mbere. Ndamye yuko Maripasi abantu bose wabanditse tuhita tubaha n'amanota yabo. Nimero ya mbere ni Damuru. Nimero ya mbere ni Damuru. Damuru uri tayari? Gitari cyane. Damuru rero tangira uhitamo ikibazo cya mbere turi bukubaze. Ndahera ku kibazo cya mbere n'ubundi. Urahera n'ubundi ku kibazo cya mbere. Tubwire u Rwanda rugizwe n'imirenge ingahe, utugari tungaye? Ubwo A ni inota rimwe, B ni inota rya kabiri. U Rwanda rugizwe n'imirenge 416. Yego. N'utugari 2148. 2148. Maripasi muhamanota ye abiri. Amanota ye abiri akaba yabonye. Damuru atangiye neza. Damuru igisagara. Iki kibazo n'ubundi yaragishubije. Iki kibazo n'utwe twarakimubajije yari yaragishubije. Umvishe ukuntu ahise avuga ati inkoni yakuye ntiyica inzoka. Ati ubundi mbaza icyambere. Twagiye rero ku wa kabiri yegereze mikoro. Eliezer nawe umeze neza? Meze neza cyane. Okay, Eliezer rero nawe hitamo ikibazo ushaka ko turibuze kuza kukubazaho. 13. Ikibazo cya 13. Vuga ikinyabutabire kibi kiba mu mavuta yo kwisiga cyangiza uruhu rw'umuntu bakunda kwita mukorogo. Iyo ni A. Naho B kikavuga ngo vuga ibikoresho bitatu by'ingenzi mu gukora isabune. Ndagusubiriramo. Vuga ikinyabutabire kibi kiba mu mavuta yo kwisiga cyangiza uruhu kizwi nka mukorogo. Iyo ni A. B, vuga ibikoresho bitatu by'ingenzi mu gukora amasabune. Reka mpere kuri B. Yego. Igikoresho cya mbere ni amazi. Igikoresho cya mbere ni amazi. Igikoresho cya kabiri ubwo kikaba natsinzwe. Watsinzwe. Kora A niba B ikunaniye. Kora A gerageza. Icyo kibazo cyose ndumva nacyumva neza. Turajya tuhita tugisubiza rero kugira ngo bigende neza. Ibisubizo birajya biba bihari kuko n'uburi icyo kiba kivuyemo kiba kirangiye. Igikoresho rero cyangiza cyangwa se ikinyabutabire kijya mu mavuta yo kwisiga kikangiza uruhu. Maripasi cyurakize cyane. Yego, yitwa hydroquinone. None ibikoresho bitatu by'ingenzi mu gukora isabune habamo acide caustique, amavuta n'amazi. Ibyo ni byo bikoresho bitatu by'ingenzi mu gukora isabune. Ubwo rero Damuro ubwo ikibazo cya mbere agitsinze. Twagiye rero nize ko yagereje mikoro yegereze neza ibe yihindukize. Yihindukize gutyo. Mufashe. Okay. Clementine rero ugiye guhitamo ikibazo nawe. Yego. Hitamo ikibazo turi bukubaza. Tangira ku cyambere.
bagisubije ubwo. Okay. nimero imwe vuga nimero ubwo nimero imwe na 13 bivuyemo. nimero imwe na 13 byavuyemo. Okay. Vuga gatatu kuko niyo n'indanga. Gatatu ni ikuranga n'ubundi no mu marushanwa niyo yakurangaga. Nacyo ntago gikomeye cyane. U Rwanda rugizwe n'abadepite bangahe? Uyo ni A. Kabiri, abaminisitiri bangahe hamwe n'abanyamabanga ba leta. Ubwo abaminisitiri n'abanyamabanga ba leta baraba bari hamwe, ndetse utubwire n'abadepite n'umubare gusa A na B. Okay. U Rwanda rugizwe n'abadepite 80. Hanyuma abaminisitiri n'abanyamabanga ba leta ni 32. Ni 32. Nibyo koko ni 80 na 32. Amanota yawe abiri. Twakomeje rero ntabwo turi buhagarare kubera yuko ubwo turongera dutangirire kuri nimero imwe. Amaze kwitegura afite amanota abiri. Aratubwira nawe ikindi kibazo yumva ashaka yuko yasubiza. Aho tubitsa yuko nimero imwe yavuyemo, nimero 3 yavuyemo, ndetse na nimero 13 byavuyemo. Ugiye gukora nimero 4. Ugiye gukora nimero 4. U Rwanda rugizwe na ministeri zingahe? Vugamo 5 n'icyo zikora cyangwa icyo zishinzwe. Ubwo A uravuga ni ministeri zingahe? Umubare. Noneho B uraza kuvugamo ministeri 5 ndetse n'icyo zikora cyangwa se icyo zishinzwe. U Rwanda rugizwe na ministeri 24. Rugizwe na ministeri 24. Aha, iyo ni A. Turaza kuza kugusubira nyuma. Yego. Ministeri 5 n'icyo zikora. Ya mbere ni Minedike, ikaba ministeri y'ubuzima, y'uburezi. Yego. Ari Minisante, ministeri y'ubuzima. Ari Mifotra, ni ministeri y'abakozi ba leta n'umurimo. Hakaba Minema, ministeri y'ibiza. Hakaza na Minaroke, ariyo ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu. Ubwo ni zingahe zone? Yajujuje. Ubwo izo 5 ni inota rye rimwe. Naho yavuze ko icyambere yavuze ko 24. Bavuze aba ministre 24. Oya nagara ministre 24. Yavuze ministeri 5. Yavuze nyine ministeri 5. Ibyo yabikoze avuga ko ari ministeri zingahe? Twamubaje ministeri. Yego, icyambere yavuze 24. Oya zo ntago ari 24, ni 22. Ubwo ukaba turaguha inota rimwe. Twakomeje. Kwake yakurikiyeho Damuru. Damuru uri tayari? Oya, Eliezer. Ikibazo cya 8. Ikibazo cya 8. Vuga ibikoresho 5 by'isuku bikorwa na Home Golden White ndetse n'itandukaniro riri hagati yabyo n'ibindi bikora nkabyo. Ibikoresho 5 by'isuku bikorwa na Home Golden White n'itandukaniro riri hagati yabyo n'ibindi bikora nkabyo. Ubwo ni ibikoresho 5. Ya mbere ni Yera soap. Yego. Itandukaniro ryayo ya soap iyo uyikoresha, Yera soap iba iyikoresha uvuguta nk'imwenda n'urugero, ikuramo ibizinga bitandukanye n'andi masabune dusanga dukoresha. Ikuramo ibizinga, iyo ni rimwe. Yera shampoo nayo. Yera shampoo ni isabune nziza kuko iyo barimo bagufurira mu mutwe nta bintu by'imvuvu ushobora kubonamo mu mutwe wawe cyangwa mu musatsi. Okay, Yera shampoo ni 2. 3. Yera toilette cleaner nayo ni amasabune meza yifashishwa mu bwiherero. Yera toilette cleaner iyo igeze mu matoilette ubona ko nta mpumuro mbi ushobora kumva bitandukanye n'izindi tujya tubona. Okay, ubwo ni 3. Komeza. Ya 4 twakubajije ibikoresho 5. Ibikoresho 5. Maze kuvuga 3. Ya 4 solid soap nayo. Solid soap ni isabune nziza nayo, iyo uyikaraba ubona ko ikuraho imyanda yose umuntu aba afite. Ubona ko ikora imyanda yose. Ya 5.
igikoresho cya gatanu ntabwo nyibuka neza. igikoresho cya gatanu ntabwo ukibuka neza. Wavuzemo ibikoresho bibiri, wavuzemo yera soap, uvugamo ndetse na yera toilet cleaner. Shampoo ntabwo yitwa yera shampoo, bayita line shampoo. Bagira umuti mwiza cyane wo muri toilette bita line weed remover, bakagira umuti mwiza cyane wo muri toilette nawo bita yera toilet blockage remover. Bakagira isabune nziza cyane yo koga ku mubiri y'amazi isukika bita yera body soap. Ubwo ibyo nibyo bikoresho. Bakagira n'umuti wumisha ibyatsi mu mapave na uvuze. Urumva rero yuko bakagira n'isabune ikomeye bita yera soap. Urumva yuko rero na turaguha inota rimwe. Wavuzemo bibiri, inota rimwe. Twagiye na Clementine. Yego. Clementine urahitamo Eliezer yahisemo kangahe mari pasi? 8. Clementine 10. Clementine yahisemo ikibazo cya 10. Kiravuga ngo ntibavuga bavuga. Umwami ntabyuka. Umwami ntabyuka aribambura. Umwami ntabyuka. Umwami ntabyuka aribambura. Noneho be yacyo ikavuga ubwo yari a. Noneho vuga ikibazo cya 10. Vuga umwami ntatura mu nzu. Atura he? Ubwo ni inzu y'umwami bayita ngo iki? Okay. Inzu y'umwami bayita ingoro. Ingoro nibyo. Amanota yawe 2. Ubwo ugize amanota 4. Birimo biragenda biza. Tubibutsa yuko mwese mudukurikiye kuri radio Imanzi 105 igice kimwe FM. Turi muri Golden Quiz igice cya 6 cyangwa se season ya 6, aho abantu barimo guhatana cyangwa se abasore n'inkumi mu kubona barimo guhatana bashakamo uwa mbere ndetse n'uwa kabiri ndetse n'uwa gatatu. Hari nabandi babashe kuba bahatana ariko ntibabasha kuba bo baraje hano kuko abangaba nibo babashe kuba bagira amanota menshi kurenza abandi. Niyo mpamvu urimo kumva yuko barimo barasubiza badategwa, ukumva yuko basubiza neza cyane. Iki ni kiganiro Nezerwa muri Golden Quiz kuri Radio Imanzi 105 igice kimwe FM, ndetse n'abadukurikiye kuri YouTube channel ya Radio Imanzi ndetse na Home Golden White TV, n'abadukurikiye kuri BVN Studio Best Voice Network. Mwese iki nicyo gikorwa kiduteranyije ahangaha muri kano kanya. Reka dukomeze rero na Damuru rero. Damuru nawe akaba ari wowe ukurikiyeho. Uri tayari? Ndi tayari. Ariko mwigira ubwoba. Oya ntabwo. Nk'umurega biroroshye. Damuru hitamo ikibazo cya kangahe? Nimero 2. Ikibazo nimero 2. Vuga ahantu hagati mu gihugu. Uratubwira akarere A, utubwire B umurenge. Aho hantu ni hehe? Akarere, umurenge. Hagati mu gihugu. Yego, hagati mu gihugu ni mu mujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali. Ubwo ubwo ratubwira akarere. Akarere ni akarere ka Nyarugenge. Akarere ka Nyarugenge. Umurenge wa Kigali. Umurenge wa Kigali. Hagati mu gihugu ni mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Gacurabwenge, ahazwi nko ku biti 5. Akaba ariho hagati mu gihugu. Ubwo rero nimero yawe kangahe? 2 warutomboye ukaba uyibonyeho amanota yawe 0 cyangwa se ubusa. Turakomeza. Eliezer umeze ute? Meze neza cyane. Noneho namye ko iki ngiki cyuri bugikore ugiye kwihitiramo. Ni wowe ugihitiramo. Ikibazo cya 7. Ikibazo cya 7. Vuga igihugu kiri mu kindi muri Afrika. Icyo ni kimwe. Zanzibar iri muri Tanzania. Oya, icyo ni ikirwa. Turashaka igihugu gifite ubwigenge kikaba kiri mu kindi. Dufata urugero nk'ubu ngubu urabona turi mu mujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali. Kigali ba yari igihugu. Noneho Rwanda nagwa ari igihugu. Yego. Tibikunze kubaho. Muri Afrika. Dufata urugero nko ku mugabane w'Iburayi, Vatican. Yego. Iba mu Butaliyani. None tubwire rero muri Afrika turwaye urugero nk'urwo ngoro. Icyo kibazo twarakibajije kenshi cyane pe. 80% nibyo twabajije. Humeka amasegonda 5. Ni Ile Maurice. Nagabye ko twabaze B yacyo.
noneho ubwo kuko awayishe vuga igihugu gifite ibendera risa nk'irya Amerika bigatandukana n'inyenyeri, kuko habura n'igihugu gifite ibendera ryo gusa n'iryo Rwanda. Gabo. Noneho tubwe noneho igihugu gifite ibendera rijya gusa nk'irya Amerika ariko bigatandukanwa n'inyenyeri, icyo gihugu ni ikihe cyo muri Afurika? Angola. Maripas uramuhangahe? Ni 0. Maripas ati ni 0 rwose bivuze neza yitonze. Twagiye kwa Clementina, nimero 7 nayo yavuyemo. Urahitamo nimero yawe n'ubundi uri buze iri kuranga ikibazo ugiye gusubiza. Ndahitamo nimero 5. Urahitamo nimero 5. Shampiyona y'icyiciro cya mbere umupira w'amaguru mu bagabo mu Rwanda igizwe n'amakipe angahe? Igizwe n'amakipe 16. 16 ani nota rimwe. Noneho be yacyo tubwire amakipe ari mu cyiciro cya mbere cy'umupira w'amaguru mu Rwanda w'abagabo, ubwo ni Rwanda Premier League. Amakipe aba mu burasirazuba, kuko Rayon Sport iba muri Kigali, APR ikaba muri Kigali, Mukura ikaba mu majyepfo. Ndakeye aho no tubwira amakipe ari iburasirazuba. Harimo harimo Sunrise. Harimo karacitse harya rumajije angahe? Namubajije album nyine yose yo mu cyiciro cya mbere ariko Sunrise ndumva ariyo nzi, kuko ibintu by'imipira ntabwo njya kubikurikirana. Ibintu by'umupira ntabwo bikurikirana. Ibintu by'umupira ntabwo bikurikirana, rero niyo mpamvu Sunrise yaramanutse iba mu cyiciro cya kabiri. Habamo Muhazi ntabwo yizi, yahoze ari Rwamagana City. Ibukiye yaba ari cyayirizera bagishoboye cyane. Iki ngiki yaba ari cyo bugitsinze. Muhazi na Bugesera. Ubwo ngubwo rero nako cyabaye icyawe. Ubwo ngubwo rero aho abonyeho inota rimwe rye. Akaba yari mu gusubiza ikibazo cya 5. Ariko kira cyansinze nawe mwagisubije. Kira cyagutsinze iki gihugu kiri mu kindi. Twasubije beya. Subiza igihugu kiri mu kindi. Twabonye ko igihugu kiri mu kindi, ikindi beya yari iki? Beya yari igihugu gifite ibendera risa nk'irya Leta Zunze za Amerika bigatandukanira ku nyenyeri. Igihugu kiri mu kindi twarakibonye ko ari Botswana. Lesotho. Sorry. Barabavandimwe barasa Abatswana n'Abasoto. Ni Lesotho kiri muri Afurika y'Epfo. Noneho igihugu gifite ibendera risa nk'irya Leta Zunze za Amerika ni Liberia. Yo muri Afurika. Noneho bitandukaniye kuri za nyenyeri nyine. Leta Zunze za Amerika ni 50, Liberia harimo imwe, ariko ubwo bifite n'amateka kuko abantu bagiye b'abanya Liberia ne babakoloni bagiye bafata bakajya babagarura muri Afurika babatuza muri ako gahugu. Ubwo rero n'ubundi ni Liberia. Ubwo rero igihugu kiri mu kindi ni Lesotho. Ikaba iri muri Afurika y'Epfo. Umurwa mukuru witwa Maseru. Arakoze cyane Maripas no ku mateka bagenda duciramo makeya. Reka rero dukomeze na Damuru. 12. Ikibazo cya 12 vuga ikibazo cya 12. Urabizi ko inyamaswa ziravuga, sibyo? Yego. Ugiye kujya utubwira, tuzajya tukubwira inyamaswa. Ubwo ngubwo ni inyamaswa zigira kuri enye. Nutsindamo 2 ni nota rimwe, nutsindamo 1 ni 0, nutsindamo 3 ni 1, nutsinda enye zose ni uri bubone amanota ngahe 2, sibyo? Dufate wenda tugwe urugero cyangwa tukubaze. Nta kibazo mbaza. Reka tukubaze. Impyisi iratontoma. Niko wavuze ntago ari byo. Impyisi irahuma. 2 impongo irakorora nibyo. Inkoko iri mu magi irariye. Irateteza. Inkoko iri mu magi ntabwo iteteza, burateteza inkoko igiye gutera. Irakwakuza.
aha ubwo umaze gukuramo rimwe ufite amahirwe y'uko nukora kimwe ubona inota rimwe ryawe ryuzuye, n'ugitsinda ubwo niryo rya mbere rangirika. umuriro, urusaku rw'umuriro, urusaku rw'umuriro, urusaku rw'umuriro. Iyo umuriro uri kwaka cyane ruriya rusaku barwita ngo iki? turwaye amasegonda 5 yo gutekereza. Rwose nta bidasanzwe bitekereza. urufaya rw'umuriro ntago ari byo. umuriro urahinda cyangwa se urahuma. Niyo waba waruvuze kwenda no kugurumana byiwe, no kugurumana uravuga ngo ni urufaya yaba ari amashyi. ubwo rero icyo kibazo nacyo ukaba uragitsinzwe. turakomeza n'umucuti wacu Eliezer. ikibazo cya gatandatu. Sorry, uyu muntu yarabaje Nuzadamuri cyari cya kangahe iki atoranije? Warutoranije 12. noneho Eliezer gatandatu ye. ikibazo cya gatandatu uragishobora rwose. FIFA igizwe n'abanyamuryango bangahe? icyo ni A. FIFA nyine, FIFA igihugu nako impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi. FIFA igizwe n'ibihugu bingayo? ni A. dufate urugero: u Rwanda, Burundi, Tanzania. ni umubare gusa. noneho 191. ntabwo ari byo kandi twageze muri siporo. noneho B yo urayishobora. igikombe cy'isi cya 2026 kizakinirwa mu bihugu 3. ibyo bihugu bitubwire wicamo na kimwe. bye bye. igikombe cy'isi cya 2026 umwaka utaha. ibihugu byarabiharaniye rwose, biravuga ati tugiye kwikombina tucyakire. igihugu cya mbere ni Canada. Yego, igihugu cya mbere ni Canada, nibyo. icya kabiri ni Amerika ni icya kabiri. asigaye kimwe, amahirwe akagusekera ukabona inota ryawe rimwe, cyangwa se wakica inota ryawe rikagenda. ariko humeka amasegonda 5. urabikora. n'Uburusiya ntabwo ari byo. abanyamuryango ni 211 ndetse ibihugu bizakira igikombe cy'isi: Amerika, Mexique na Canada. urumva abarusiya bahuza na Amerika neza. bakirira ku migabane 2. ubwo ni muri Amerika ni Burayi. Uburusiya bukoze ku migabane 2, i Burayi na Aziya. nguko ngayo nguko rero. ubwo twageze kwa Clementine. ikibazo cyari cya kangahe? cyari cya gatandatu. Yego, cyari ya gatandatu yahisemo. none Clementine ahitamo ikibazo cya kangahe? cya 15. ikibazo cya 15. ikibazo cya nyuma none tubwire kiragishobora. iki kibazo urakisubije rwose, cyuragishobora pe. umunsi mukuru mpuzamahanga wo gukaraba amazi meza n'isabune, iyo ni A. waragishubije inshuro 2 zose, ntabwo cyakonana. 15 z'ukwa 10. ni 15. ni umunsi w'ingarukamwaka wo gukaraba amazi meza n'isabune, ni tariki 15 z'ukwezi kwa 10. none tubwire, vuga imimaro 2 y'ingenzi mu gukoresha isabune. nubushamo n'umwe kuko ni imimaro y'ingenzi, ntabwo ntaryo tugu. akamaro k'isabune, imimaro 2. harimo kuyifurisha imyenda. Yego. hakabamo no kuyikaraba. ubwe n'ibindi. oya reka wenda ngusobanurire kugira ngo uze kuza kucyumva neza. iyo tuvuze imimaro 2 yo gukoresha isabune, nyine ni ikiri bukore. ishobora gufura, ishobora gukoropeshwa, ishobora gukoreshwa n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko none kibigiye gukora nicyo turimo kukubaza. uwo mumaro iri bumare. dufate urugero wenda kugira ngo ucyumve neza. wenda iyo umuntu yarimo, wenda iyo umuntu arwaye, yego, wenda akanywa ibinini, sabiriye agira ngo akire. ibyo binini bigiye kumara iki? urugero, bigiye kuvura, yego. noneho ndumva ngukopeje cyane.
akamaro ka mbere ni ugufura imyenda kugira ngo icye bivemo n'ibizinga. gukesha icyo nibyo ni rimwe ubwo kandi nukicana ko rwose inota ryararibura. akandi ni ukwica mikorobe nibyo ziba ziri mu myenda. nibyo umumaro ubundi wo gukoresha isabune ni ugukesha mu buzima busanzwe. noneho wa kabiri ni ukwica mikorobe. uracya ariko wakica na mikorobe. urabizi yuko nyine twakarabaga amazi meza n'isabune tuba ducya ariko n'amamikorobe yaba yatugiyeho akaba yagira gute yapfa. naho rero ibyo wavugaga byo kuba wenda yafurishwa ni myinshi ariko nyine ukora n'ubundi mu gice cy'isuku cyose. ubwo ugize ikintu cyose uvuga cy'isuku isabune yahakora. arimo kugenda ati arimo kugenda ariruhukije agenda areba no ku ruhande arimo arareba kwa maripasi amanota abashe kuba yagira. ariko ni byiza turabutse yuko turi mu kiganiro nezerwa turi muri golden quiz igice cya 6 akaba ari season 6 aho batatu mu bahatanye babashe kuba baza hano mu kiganiro nezerwa bakaza guhatana kugira ngo bashe kuba nabo baboneka mu wa mbere wa kabiri n'uwa gatatu. hakaba harimo Damuru, hakaba harimo Eliezer, hakaba harimo na Clementina. kugeza ngubu amanota amaze kuba ni menshi cyane. abenshi bamaze kugira menshi, abandi bafite ayo bakoreye. ariko rero turabizi yuko buri wese ari buze guhabwa igihembo kingana n'amanota yabashije kuba yagira. twakomeje rero twasubiye kuri Damuru. Damuru niwe twasubiyeho. 10 baritoye. Ikibazo cya 10 bagitoye. Reka mfate gatanu. Ikibazo gatanu yatowe. Reka nkubwire ibibazo bisigaye kugira ngo bashe kuba watora. hasigemo ikibazo cya 9, hakaba hasigemo ikibazo cya 10, hasigemo ikibazo cya 11, hakaba hasigemo ndetse n'ikibazo cya 14. ubwo urumva ni ibibazo bitatu bisigaye, si ikibazo kimwe gisigaye kuri buri muntu. Reka ntare 14. ikibazo cya 14. vuga imbuga nkoranyambaga enye zikurikirwa n'abantu benshi kurenza izindi ku isi. imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye zikurikirwa n'abantu benshi ku isi. ubwo izo enye n'ushami imwe inota riraba rigiye. iyo ni A. noneho B yacyo uraza kuza kuzitondeka uko zikurikirana. ushobora kuzivuga A utazikurikiranyije ukaba wabonye inota. noneho B ukaza kuzikurikiranya ukabonye inota rya kabiri. Yego. iki bintu Maripasi igeze kubivugaho mu kiganiro. urubuga rwa mbere ni Facebook. Yego. Facebook. urubuga rwa kabiri ni Instagram. hakaba urwo rwa mbere navuze. iyo ni ebyiri umaze kuvuga ebyiri. hari X cyangwa se Twitter. Yego. hakaba na WhatsApp. Yego. hakaba na WhatsApp. ubwo yaba ari enye. enye ubwo yaje. ubwo niko uzivuze. ubwo uvuze ubwa mbere nuko zikurikirana. oya yavuze no kuzivuga gusa. noneho ubwo ugiye kuzidukurikiranyiriza izo ngizo uko zikurikirana noneho mu gukundwa ubwo cyangwa mu gukurikirana. hari n'ubundi Facebook ni ya mbere. Facebook ni uvuze ko ari ya mbere. hagakurikiraho WhatsApp na Instagram. hagakurikiraho Instagram na X ndetse na X. Maripasi amanota ngayo umuntu yagerageje ariko ntiyajya bikurikiranya gusa imbuga yavuze zirimo Facebook irimo na WhatsApp yavuze irimo Instagram nayo irimo ariko ntiyabikurikiranyije twamuhaye inota rimwe. reka tume inota rimwe nubwo harimo iryo atabashije kuvuga. ariko urubuga rwa mbere ni Facebook n'ubundi YouTube ikaba ku mwanya wa kabiri, WhatsApp 3, Instagram koko irimo kaza ku mwanya wa 4. ni nako zikurikiranwa. twihute cyane kugira ngo duhuze n'igihe. go akaba tumuhayeho inota rimwe. tumuhayeho inota rimwe.
tugiye kuri Eliyezeri. Ikibazo cya 9 Eliyezeri, vuga ibiganiro 4 bica kuri radio Imanzi uvanyemo nezerwa. Reka dumbe bino bintu bigusubirire mu kanya utazavuga ngo urubuga rw'imikino cyangwa se ikiganiro cy'imikino gifite uko cyitwa. Ni ikiganiro cya mu gitondo mukanya nazavuga ati cya kiganiro cya mu gitondo gikorwa na Rwe Mathieri. Oya, ni ibiganiro 4 bica kuri radio Imanzi uvanyemo ikiganiro nezerwa. Iki ntago cyakunanira ukirimo. Icyambere ni the interview Bomba Drive kabiri. Sport Focus icyaho ku mugoroba nibyo rwose, icyo bita amarembo kane. Amanota y'abiri aryoshye cyane, abiri aryoshye kubera yuko ubu ngubu usoje neza kabisa. Ni byiza cyane Eliyezeri. Tugiye kubaza ikibazo cya nyuma kiribuze kuzakubazwa na Clementina. Ntabwo uri buze kwirwa ugihitamo kubera ko ni nacyo gisigaye cyonyine. Ikibazo ntibavuga noneho ugiye kutubwira amata y'inka yimye. Amata y'inka yimye bayita ngo iki? Amata y'inka yimye bita amasitu. Amata y'inka yimye nibyo ni amasitu. Noneho hari be yacyo, iyo ni rimwe udashaka kugenda utarangije ibibazo. Noneho amata, kumena amata ubishaka. Kumena ubishaka? Yego, kumena amata ubishaka. Nagara kuyabogora. Nujya usubiza ureke kujya utubaza. Uravuga uti ni ukuyabogora nimba ari ko wisemo. Ndumva ari ukuyabogora. Kuyabogora ni ukumena amata utabishaka. Kumena amata ubishaka babyita kuyabikira. Abantu b'Inyagatare nk'iki kibazo ntuzari guhita n'uwo mugabo uri hirya yawe arabyumva cyane. Undi ni Jimmy Muhire urimo kudufasha kugira ngo ano mashusho abashe kuba yagenda neza nkuko murimo kuyabona. Rero ubwo rero tugiye kujya mu mwanya wo guteranya amanota, tuze mu kanya tubabwira amanota ndetse n'ibihembo. Reka twumve ubutumwa bwiza cyane bwa Home Golden White, ubundi tugaruke mu kanya tubabwira amanota, tubabwira ko mu kanya kandi ibiganiro bya Radio Imanzi birakomeza kuko mu kanya muraza kumva Bomba Drive, kiganiro Eliyezeri amaze kuvuga gikorwa na Sovat mwenyewe ndetse na Pilot. Baraza kuba bareka twumva ubutumwa bwiza cyane bwa Home Golden White, ubundi tugaruka mu kanya tubabwira amanota. Home Golden White, iri ni rya shuri ryabaye ikimenya bose mu gutanga ubumenyi bufite ireme kandi mu gihe gito. Ese wifuza kumenya gukoresha mudasobwa, kudekarara serivisi zitandukanye nk'iz'Irembo, Rwanda Revenue Authority ndetse n'izindi? Igisubizo nta kindi, gana Home Golden White, tugufitiye abarimu b'inzobere bakugeza ku nzozi zawe. Namwe mwifuza kumenya gukora, kuvanga ndetse no gutera amarangi y'amoko yose, yaba y'amazi, amavuta n'asigwa ku mamodoka, nimutugane tubigisha gukora amavuta yo kwisiga y'amoko yose. Namwe mwifuza kumenya gukora amasabune y'amoko yose, yaba asukika, liquid soap, ayifu, powder soap, nakomeye, solid soap ndetse na shampoo, nimutugane. Amarembo arakinguye. Akarusho kandi abiga gukora amasabune mwigira ku ruganda mukarushaho gukarishya ubumenyi. Namwe rero mwifuza gutangira business zanyu, tubigisha tukanabahugura uburyo watangira business iciriritse kandi ku gishoro gito cyane, nawe ugatangira ku kirigiti faranga. Ku bifuza kutugana mwadusanga aho dukorera mu karere ka Kamonyi ahazwi nko ku Masuka. Mwanaduhamagara kuri 078 191 854 0 cyangwa 079 82 20 8. Wow! Home Golden White, ubaye igisubizo ku Banyarwanda.
murabyumva rero ti golden quiz cyangwa se golden quiz igice cya gatandatu ninde uri butsinde abantu benshi bashobora kuba batangiye kumumenya abadukurikiye batangiye kumenya se mama burasi kanaka ko numvishije ari washubije ibibazo byinshi ariko twebwe twamaze kumumenya ndetse n'abatumirwa bamaze kumumenya ese mwebwe mudukurikiye muri kano kanya ninde wabashije kuba yatsinda cyangwa se yabona amanota menshi Congratulations. Golden Quiz, Session 6. Who is the winner? murabyumva rero abantu benshi bafite amatsiko menshi cyane mu kanya keza cyane twaturimo ka golden quiz reka Maripasi adufashe kugira ngo abashe kuba yatubwira uko bakurikirana nanjye ndahita mbafasha mu kanya mbabwire uko ibihembo biteganyijwe kugira ngo tunasoze cyane byari byiza kubana nabo kandi bagerageje gukora neza bose n'abahanga kandi buri wese yagerageje gusubiza uko ashoboye baranabikora twihanganishe nk'umuntu wabaga gusubije ikibazo akagera ku kantu kanyuma kumva bise bicika bibaho niko no mu kizamini gisanzwe biba bimeze ubu tuvugana rero ibibazo byabazwe 15 buri muntu wese yarasabwa bwibura gutsindira amanota ubwo 10 kuko bya bibazo 5 kuri buri muntu ikibazo bigiye bifite amanota 2 uwa mbere rero ni Clementine yagize amanota 8 ku 10 noneho uwa kabiri ni Damour yagize amanota 4 ku 10 uwa gatatu ni Eliezer yagize amanota 3 ku 10 bose rero bakoze kandi akenshi byagiye biba ikibazo cy'uko hari ukuntu yakoraga nk'ikibazo ukumva agace gato kacyo ahise akananirwa ariko mu by'ukuri bagaragaje ubuhanga no gukurikirana neza ubumenyi bw'ibanze n'ibindi byose mu bibazo twagiye tubabaza. Murumva rero ko ari ibyishimo ari umunezero mu kiganiro nezerwa abantu benshi baranezerwa kubera ibihembo byinshi bigiye bitandukanye bagenda babona uyu munsi Clementine afite ibineza ndimo ndabibona byo kuba yabashe kuba atsindiye telefone n'ubundi imuri imbere mu kanya n'ibindi bihembo tuyumubwire. Clementine umeze ute? meze neza ndishimye cyane. Urishimye cyane amavamutima n'ubundi turaza kuzagenda tuyabagezaho ko turi bukomeze tuganire. Ubwo rero atsindiye telefone icyo ni icyambere ashatse rwose yabayifata akanayibereka akabona yuko ayifite dore ngiri ya rwose murayibona arayigumisha guriya buraza yihaba biyigumishemo gutyo kuko ni associate imwe tutakwamamariza muri kano kanya ko abantu barimo barakureba. Ikindi cya kabiri atsindiye ni umupira mwiza cyane umupira w'umukara nawe uri muri imbere ashatse rwose nawe yawufata akawereka abakurikiye ikiganiro uyu namugira brand ambassador akaba tubivuga cyane wanditseho Yera Soap ubwo n'umupira mwiza cyane rero nawe ahawe sibyo gusa kandi uko azanahitamo isomo aziga muri Home Golden White naryo abashe kuba yaryiga kugira ngo aziteze imbere. Uriya mupira wanditseho Yera Soap n'ubundi murabona isabune imuri imbere araza kuza gutoramo imwe nayo abashe kuba yayijyana. Uwo ni Clementine ubashije kuba yatsinda rero n'ibyishimo cyane. Uwa kabiri rero akaba ari navuga yuko akaba ari ya musore witwa Damour. Yego Jimmy yarankize mu hejuru mu kirere. Damour rero ni wabaye wa kabiri nawe arabasha kuba yabona umupira nawe turaza kuza arawubona umupira nibyo wa Clementine nawe yawujyanye ariko yawufashe wa Clementine nawe abonye umupira nawe azahitamo isomo aziga azahitamo isomo nawe aziga ndetse akazabasha nawe guba ari butware isabune nawe urumva ko ntago ari buviremo aho ngaho. Wa gatatu rero akaba ari Eliezer nawe araza kuza kubasha kuzahitamo isomo aziga ibintu yarabishakaga cyane
Nekereza ko hari amarangamutima rwose. noneho nawe kandi ari buze gutwara isabune nawe abashe kuba yajya kuyikoresha. Abandi tuzababwira ibihembo byabo kuwa mbere kuko iminota yatujyanye. Abandi tuzababwira ibihembo byabo kuwa mbere, abandi bashe kuba batsinda banadukurikiye ari benshi cyane, yaba badukurikiye kuri YouTube channel ya Radio Imanzi. Twisegura ku bantu twasezeranyije ko muri buze kuba mutureba cyangwa se live kuri Home Golden White TV, ariko biraza kuza kubasha kuba twabibagezaho n'ubundi ku buryo buraza kuza kubibona uko mu minota iza. Kubihuza ari bibiri hagezemo akabazo ka tekinike, ariko ubu aha kuri Radio Imanzi bari kubibona live n'ahandi mu kanya rwose birabiriho neza cyane. Okay, mwakoze cyane rero mwese mwari muzukurikiye, ariko Zamu nawe natubwira amava uko yiyumva kugira ngo nawe Zamu uriyumvutseho. Murakoze. Mbere na mbere congratulation kuri mugenzi wacu. Yego. Nanjye ni sawa nabyishimiye, by'umwihariko no kugera muri Radio Imanzi numva n'ikindi kindi. Yandishimye ku bihembo mbonye, kandi abantu rwose bakomeze bakunde Radio Imanzi na Home Golden White. Okay, abantu bakunde Radio Imanzi ndetse na Home Golden White. Eliezer nawe gira icyo ubutumwa utanga. Ngewe cyambere ndashimira Radio Imanzi gutekereza igikorwa nk'iki ngiki cyiza, ndetse na Home Golden White kuko rwose turishimye. Kandi noneho reka nshimire na mugenzi wanjye kuko no kuri radio naje mbyizeye 100% ko Clementine aza gutsinda aza kuba wa mbere. Aba bantu bose niko nari mbyiteze kuko wumva guri bubaherekeze ko byari bimeze kuko numvaga ari abahanga n'ubundi no kuri radio, ariko nanjye ndishimye kuko ntago mbirema ntago nawe usangira n'udakoramo. Dusoreze kuri Clementine rero atubwire aze kuza gushyiramo akantu keza ati nitwa Clementine abansinze Golden Quiz igice cya 6 haba nkunda kigano nezerwa. Nta kibazo ndaza tugwaye ikaze ndatuganira nyuma. Yego murakoze rwose mbaye icyamamare. Mbaye icyamamare kuko ndibushize muribuka ko n'ubundi nabwo nigeze gutsinda, ariko sinabasha gukomeza amahirwe bitewe n'impamvu nari mfite, ariko noneho bibaye akarusho no kuba bibereye hano kuri radio live. Ndabyishimiye cyane. Ndishimye cyane murakoze. Okay, ratubwira ati nitwa Clementine, uragisubiramo nta kibazo. Ati nitwa Clementine. Okay, nitwa Clementine. Akaba ari ngiye utsinze Golden Quiz igice cya 6. Akaba ari ngiye utsinze igice cya Golden Quiz ya 6. Igice cya 6. Nkaba nkunda Radio Imanzi. Ijana 5 n'igice kimwe FM. 105 n'igice kimwe FM. Cyane mu kiganiro nezerwa. Cyane mu kiganiro nezerwa. Urakoze cyane Clementine. Reka rero nshimire cyane ababa dukurikiye mwese mutwereka yuko mudukunda. Nshimire cyane Maripasi, ndamushimira cyane. Maripasi wakoze? Nakoze namwe. Ndashimira cyane Jimmy Muhire wadufashe kugira ngo tubashe kuba mwabona ano mashusho meza cyane. Turashimira cyane undi muntu muzabona amafoto azaba ari meza tuyifata ayiwacu studio mu mafoto meza cyane. Ayiwacu image ngo nibo bantu bagira ifoto nziza muri uyu mujyi. Muzije mubagana rero turaza kugenda mubona ibirango byabo, kubera ko yaba kuri Home Golden White TV yaba kuri Radio Imanzi kuri YouTube muzagenda mubasha kuba mubibona. Dushimira cyane mwadukurikiye, ariko uno muntu reka tumwakire kugira ngo byibura twumve ashobora gusanga ari Jonas. Radio Imanzi alo Jonas Clementine uko yivugaga ku munsi w'ejo nubashe kuba yatwara ino Golden Quiz igice cya 6. Wari uri kumureba ariko yambaye iki? Ejo ujyabagara nahise nzande. nawaze gufatirana amayira. Tubwire yambaye ate Jonas? Jonas Clementine yambaye ate?
mwaretse nkareka gutera abandi amatsiko. wakoze cyane kuba wabanye natwe Jonas. Ariko nanjye kwande ndategereje ibihembo ngize amahirwe nanjye byaba biri hafi yaho byabo bana. ntugire ikibazo rwose. Uri kumwe murakoze cyane. Twagira ngo rero twakire umwe byibura, reka twakire uwa nyuma. Radio Imanzi, alo? Mwiriwe neza. Mwiriwe neza, urinde uragana he? Birumvikana ni Mugwaneza Samuel Rurindo Murambi Bubanga. Umeze ute Samuel? Meze neza, tuba twabateze yombi Clementine na congratulation kandi twari tuniteze kazatsinda. wera turushije Samuel kwitaba mumeze neza muri ako gace. Amaye mwabwe ni kwitaba tumeze neza n'ubu ngubu niho ndi hano mu gasantere tuba tubateze yombi. Usuhuza umucuruzi ukomeye witwa Mahina. Urakoze cyane. Byari byishimo rero, byari umunezero. Radio Imanzi, alo? Reka dusoreza aha kugira ngo tubashe kuba n'ibindi biganiro byakomeza kuri Radio Imanzi, ndetse cyane ku bantu mwese mwari mudukurikiye. Ikiganiro nezerwa nakagaruka ku munsi wo kuwa mbere kuva ku isaha 7 kugera ku isaha 8. Urumva yuko nabwo tuzaba duhari, tuzababwira ibishyashya, iminota yatujyanye. Abo muri Bomba Drive batwihanganireho byari kugira ngo rwose igikorwa gisozwe neza, dusakareho. Ubundi bye bye, ciao ciao, umunsi mwiza.